أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah Teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Şimdi Allah Teala'nın Kur'an ayeti var. Olda bulsa hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun diye. G'ilimli kishi bilan g'ilimsiz kishi, bilimli kishi bilan bilimsiz kishini chog'ishtirib bo'larmi deydi. Masaluhum kal basir vel a'ma deydi ikinchi oyatda. Ularning misoli so'qir kishi bilan ko'ra turgan kishi kebik. Shunday misolda. Ya'ni so'qir kishini qo'yog'ini chiqarib jibersang da, ul qo'yog'ina borsa da junni ish bilan qayta olmas, ya oyog'ini sindirir, ya birarsining ustiga minir, ya birarga borib berilir yoki odoshir. Qayta olmayshi jafa chekib yurar. Ko'zli kishi albatta illa magar foydasiz qaytmasdi. Ya'ni foyda bilangina qaytirdi. Shunga ko'ra g'ilm masalasida da Alloh subhanahu va taolo g'ilmni oling'iz, g'ilmli bo'ling'iz degan, bilimli bo'ling'iz, bilimni oling'iz degan ma'noni bildirdi. Endi bugun shu g'ilm masalasına kelganda bizning o'zimizning elimizda o'qituvchilarni tabrik etalar, o'qituvchilarning kuni deb e'lon etilgan. Shunga ko'ra o'qituvchilarni bizda tabrik etamiz, bari bizda shu o'qituvchilarning qo'llaridan, ularning qo'l ostidan o'tganmiz. Endi bilim va fawqa kulli zi ilmin g'alim, har bir g'alim, har bir g'ilm ahlining ustida tag'in bir g'alim bor, tag'in bir g'alim bor. Masalan, endigina bilimli kishi bo'lsa da, onlardan da bilimliroq kishi bor. Endigina tag'in g'ilm egasi bo'lsa, tag'in da bilimliroq, tag'in da g'ilm zo'rroq g'ilm egasi bor. Lekin butunisining ustida, butun g'ilmlarning ustida Alloh taolo turadi. Shuni bilgirdi. Yani bütün g'ilmning ustida, bütün g'ilmlikning usti bo'lda bo'lsa Alloh taolo yetakli. Dunyoviy g'ilm bo'lsin, uxroviy g'ilm bo'lsin, diniy g'ilm bo'lsin masalan. Nendigina g'ilm qaraganda da. Dunyoviy g'ilm ikkiga bo'linganida bilamiz. Birisi dunyoviy, birisi uxroviy. Birisi dunyo uchun, birisi oxirat uchun kerak. Dunyo uchun dunyoda yashagan vaqtda turli sebepler bilan Alloh taolo bergan rizqni halal yo'l bilan olish uchun. Bu endi o'zining nimadir bir professional bir ishga baylanir uchun, bog'lanir uchun, shu professional ishing bilan, shuning bilan olish uchun turli g'ilmliklar, bilimlar kerak. Fizika kebik, matematika kebik, masalan, til bilimi kebik. Ikkinchisi uxroviy g'ilm. Uxroviy g'ilm, ya'ni oxirat uchun bo'lgan g'ilm, u tag'in da yuqori darajada, u dunyoda da ham oxiratda da kerak bo'lsin. Nasıl diniy g'ilm deb ataladi. Chunki dunyoda adabli, axloqli turib yashasan, sening bu dunyodagi turmushingga qarab Alloh subhanahu va taolo oxiratda senga tegishli jazosini beracak. Shunga ko'ra biz ko'proq eng birinchi ana qaysigina ilkkaga g'alimlarni qarasak da, ilkkalarni e'tibor etsak, ularning eng birinchi albatta diniy g'ilmni o'rganadilar. Hatta şu Umar Hayyam degani nabik belgili mashhur bo'lgan kishining bizni 5 yaşına kadar kichkinadan tug'andan tutunib 5 yaşına kadar matematikani öğrettiler. Ondan so'ng matematikani öğrengandan so'ng bizde Qur'onni öğrettiler deydi. Biz 6-7 yaşında Qur'onni yodladik deydi shundan so'ng deydi. Ya'ni kishini dunyoviy shu g'ilm bilan tarbiyalaganlar 1000-yillarda bu. 1000-yillarda bo'lgan voqea. Shulay endi bek ko'p ilkkaga g'olimlarni qarasak da kichkinadan Qur'onni öğrengen, hadislarni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning shu bizga keltirgan dinning adab va axloqini öğrengen kishilar zo'r g'olimlar bo'lib ketganlar. Masalan, ularni qarasak, qaysisini qarasak da bugungi kunda til tiydirib turganlardan masalan Abu Ghali Sina ana filosof ettirib chiqarmoqchi bo'ladilar, lekin bir kimda uning Qur'on tafsiri bor ekanligini söylemeyi. Onun hadisler g'ilmida bek zo'r kishi ekanligini söylemeyi. Onun bari tek o'sha meditsina bo'yichagina nimadir ishlari bor ekanligini ko'rsatadilar-da, lekin alakkaga g'olimlar
Kur'an'ni yattan bilgenler, hadisini yattan bilgenler, şulay dünyavi bir g'ilimde bir neçe türlü g'ilimni bilgenler. Abu Rayhan Biruni bolsun, Ömer Khayyam bolsun mesela. Ömer Khayyam bu matematik, astronom, şulay endi onun g'ilmi hadisga tayanıp işlengen eserleri var. Biruni'nin hadis jiyintiqlari var mesela. Abu Ghalisi'nin şulay hadis jiyintiqlari tefsirleri var. Şulay qaysin Xarazmini qarasak, Xarazminin ana algebrini getirip çıkargan, algebra fənin getirip çıkargan Farabi'ni qarasak, qaysin ona qarasak da onların en birinci dini esas, dini negizi var, dini g'ilim negizi, hem ondan so'ng dunyoviy. Dunyovilarda bek zo'r darajadagi olimlar da bo'lganlar. G'ilimni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayta, ya'ni g'ilim o'rganganda bir narsani esda tutamiz deydi. G'ilim olu, g'ilim yo'luna chiqib ketuv, g'ilim o'rganuv, o'rgatuvga qaraganda yuqori darajada. Öğrenirge boru, öğretüge qaraganda yuqori darajada. Chunki öğretganda sen nendedir bir qısalar ishinde, nendedir bir şuşa şikler ishinde qolasın. G'ilim öğrenirge tilagan kishining shigi yo'q. Ol g'ilim olurga yashaqqan vaqtda onun shigiga sızılıp qo'yilmagan. Tiladi ne qadarni olalo. Lakin en g'olim kishi bilirge kerak. G'ilim oludagina tugul, g'ilim öğrenip kimgadir öğretudagina tugul, en g'olim bo'lib sanalar şu olgan g'ilimi bilan g'amal qiluvchi kishi. Agar da ul g'amal qilmaykan ul g'ilimi bilan, ul vaqtda ul kishining ishi xarob. Biz bilamiz Qudsi hadisda Alloh taoladan ingan so'zlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan söylengan. Ul Qudsi hadis deb atalgan Qur'onga oyat bo'lib kirmagan, lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy olarak kelgan ul Qudsi hadis dilar. Onda aytilar, eng birinchi mizon chiqqancha, o'lchov chiqqancha, şu hesap başlangancha qiyomat maydonida eng birinchi Qur'on hofiz gibi zo'r g'olimlardan bo'lgan bir g'olimni chiqarirlar. Çıkarırlar da onlardan so'rab ola başlarlar. Nishladim? Qur'onni yodladim, kishilar o'zim o'rgandim, kishilarga o'rgatdim, Alloh taolaning dinini kishilarga yetkazdim deb aytadi. Alloh taolo aytadi, yolg'onlisan deydi. Bu bora tek sening riyo ishing bilan bo'ldi deydi. Ko'rsatir uchun, bakazuha. Irg'itg'izda muqqa deydi. Ikkinchisi shahidni chiqarirlar deydi. Alloh taolo yo'lida so'g'ishda vafot o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan kishi. Ne narsa bo'ldi? Men dinni ko'tarish uchun, islom dini kengayishsin uchun shushlay tirishdim, ham shushlay yurdim deb aytadi. Yolg'onlisan deydi. Riyo uchun, pokazuh uchun bo'ldi. Üçüncüsü şulay bay kishi masjidlar, madrasalar tuzib, shunday zo'r sadaqalar bergan kishilar. Shulay onu da aytadi. Riyo uchun. Mana bu g'ilimda riyo uchun bo'lirga tegish tugul, olgan g'ilim amal qilinirga tegish. Kichkinakkina bo'lsa da, ozgina bir g'ilim oldin, davomli amal qil. G'olimlar masalasına kelganda, o'qituvchilar masalasına kelganda da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, g'olimning va'zida o'tiruv yoki yoning yuzuna qarab o'tiruv, bir soat o'tiruv, zo'r ulu darajadagi g'olim bo'lgan kishilar to'g'risida so'z bor. Onun yuzuna bir soat qarab o'tiruv, sening 1000 raqat tuni bo'yi uxlamaycha o'qib chiqqan namozingdan xayrliroq deydi. Shulay endi g'olimlarning dana bir şeytan jiri, biz meşet işine kirelmişe. Teginerden soradım da Cüneyt el-Baghdadi aytan işep, sen kirmeysin meşetke, kirelmeysin, qart qiyafetinde jiridi. Onda bir yüzlegen kişi namaz okuylar deydi. Sen bigrek teybat beyteni, kirip sen sataştırasın beyt, namaz okuyan da kişini sataştırasın deydi. Yok deyanda bir galim otura deydi, bir uyup otura. Yani yuqumsirab otura. Namaz okumay bir narsani yuqumsirab o'tiradi bir g'olim kishi. Men shundan qo'rqam deydi. Ha, deydi, mana shundan so'ng aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini keltiradi. Bir g'olim shayton uchun 1000 g'obitdan qo'rqinchroq. G'obit degan so'z ibodat qiluvchilar. 1000 g'obitdan qo'rqinchroq bir g'olim. Shunga ko'ra biz endi g'ilimni yuqori darajaga ko'taramiz. Har vaqtda da g'olimlarni ihtirom etamiz. Iliklikdan bu ihtirom etildi g'ilim ahlin. Lakin bugungi kunga qaytsak, bugungi kunda qaybir kishilar o'zlarini tegindan bundan julqib olgan ma'lumotlarini g'ilim ettirib chiqarib, shuni taqdim etmoqchi bo'ladilar. Ya'ni biz bilamiz bit endi harflarni o'rganmishga turib biz kitob o'qiy olmaymiz. Dunyoda bo'lsin, shu diniy masalalarda bo'lsin, Qur'onning harflarini o'rganmishga turib Qur'onni o'qiy olmaymiz.
Мындай хәрефләрне бүгенге көндәге татар теленең хәрефләрен өйрәнмичә бернинди әдәбият укый алмыйбыз. Менә бүгенге көндә шушы принципны дип әйтик инде җимерүче кешеләр пайда булды. Хәреф өйрәнмәгән килеш, укырга өйрәнмәгән килеш китап укыйбыз дип, ниндидер китап күтәреп, менә мин шушыннан дәлилем бар, менә мин шушының белән әйттем, шулай ишеттем дип, тегеннән моннан үзеп җыйган бер мәгълүмат туплаган кешеләр пайда була башлады. Мондайлар турында Аллаһ Субханаһу Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә, китап күтәргән ишәкләр булар ди. Китапны ишәкнең өстенә күпме генә төясәң дә, ишәк укый белми бит ул. Ул аны күтәреп бара, китапларны карап чыккан, ниткән, күтәреп бара, ләкин аны куллана белми. Ләкин ул аның ишәккә тик томалдан гына төйләр. Гади кеше, галим булган кеше дип әйтеген, гыйлем алган кеше, ул өзенең укытучысыннан ала, ул теге укытучыдан ала, ул теге галимнән алган, ахырдагы галим Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва барып тоташа. Без ди Пәйгамбәрдән турыдан-туры алабыз дип кайберсе әйтә. Ничек син турыдан-туры Пәйгамбәрдән ала аласың саллаллаһу алейһи ва саллямдан? Ала алмыйсың, бу ялган бу. Мин аның хәдисен аңлыйм ди. Каян аңлыйсың әле син үзеңнең тормышыңда ничек истинҗа кылуны аңламаган килеш әле? Кумган тотып керергә тиешлекне белмәгән килеш, син нәрсә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисен аңлыйм дип сөйлисең? Мин ват Коръәннең тәфсирен менә шушлай дип уйлыйм. Бу аят шушлай дип әйткән дип. Ничек син теге гомер бакый 1500 ел буенча галимнәр әйтеп килгән сүзне инкар итеп, бу дөрес түгел, менә минеке дөрес дип чыгаласың, авызыңнан әле харам ризык китмәгән килеш. Күңелең тынычланмаган, фикерең урнашмаган. Әгәр дә шундый кешеләр бар бүгенге көндә, без туры Коръән, сөннәт белән генә барабыз. Калганнары Коръән, сөннәт белән бармый, галимнәр юлы белән баралар ди. Хода бәндә. Коръән сөннәт белән бармыйча мәчеткә җыелган кеше, бу мөселманнар, бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның уммәте Евангелие белән бармый бит инде, Таурат белән бармый, Коръән белән бара, хәдис белән бара. Мондыйны без ишеттек инде. Инде әзгә шунда тернәкләнә башлагач, дин башлаганнар иде Коръән хәдис дип. Хәзер кемгә кадәр бара? Башка бөтен галимнәрнең китапларын җандырырга кирәк. Хәтта бер заман чыкты, Гыйбадәт ил-Исламияләрне җандырыгыз, ул 3нче китап, Коръән, сөннәттән, хәдисләрдән тыш 3нче китап дип җандырырга чакыручылар бар иде. Аны да күрдек. Аллаһка шөкер, ул да үтте, ул вакытларда үтте. Галимнәргә ияргән, сез Коръәнгә, сөннәткә иярмисез, галимнәргә ияргән ди. Ул галимнәр кемгә ияргәннәр соң? Ул галимнәр үзләренең укытучыларына ияргән кешеләр. Алар да инде табигиннәргә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга ияргән кешеләр иде. Менә шушы наданлык, хәреф укый белмәгән килеш, мин китап укыйм дип йөргән кешеләр пайда булды бүгенге көндә. Һәм бик күп өммәтне саташтырырга, мөмин мөселманнарны ялгыш төрле юлларга китереп чыгармакчы булып, үзләренең наданлыклары аркасында шушыны тәкрарлый башладылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның бер сөннәтен алалар да 10 сөннәтен читкә калдыралар. Коръәндәге бер аятны алалар да 10 аятны читтә калдыралар. Игътибар итмичә. Мин Коръән хәдис белән барам дип уйлыйлар. Әгәр дә барырга теләсәң икән, гыйлем алырга кирәк, чөнки һәл ястави аллазина я'ламун валлазина ла я'ламун. Гыйлем әһле белән гыйлемсез, белемсез кеше белән чагыштырып буламы иде? Ана мәсәлүһум кәл-басир вал-аъма. Аларның мисаллары сукыр белән күзле кеше кебек ди. Иннама яхшаллаху мин гибадихи ал-гулама ди Аллаһ Тәгаләннән соң әйтә Коръән-и Кәримдә. Бары тик гыйлем әһлләре генә, хакыйкый гыйлем әһлләре генә Аллаһ Тәгаләдән куркалар. Надан кеше Аллаһ Тәгаләдән курыкмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән курыкмаганга күрә ул кешене талый ала, кешене үтерә ала, кешене рәнҗетә ала, кешене кафир дип кычкыра ала, син тегеләй, син булай дип кычкыра ала. Бу Аллаһ Тәгаләдән курыкмауны, аның курыкмаганлыгының күрсәткече. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә каршында тәкъва булып, Аллаһ Тәгаләдән куркучылар, Аллаһ Тәгаләне сөючеләр булуыбызны насыйп етсен. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар.